صباح الخير ليوم جديد وفلوج جديد. النهارده بقى صحيت صليت طبعا الاول وبعد كده بقى دخلت على طول على اللانش بوكس بتاع ليلى عشان احضره. وعايزه اقول لكم بقى ان نتيجه الاولاد بتاعتي متضايقه لحد ما كنت مقرره ان انا النهارده انوع لها في اللانش بوكس واعمل لها حاجه جديده عشان ما تزهقش برضو من الاكل. بس صحيت بقى متاخر عن الميعاد اللي انا بصحى فيه شويه فعملت لها نفس اللانش بوكس بتاع امبارح، توست كده بالجبنه وقطعته صغير علشان هي تعرف تاكله، وطبعا البطاطس معاهم وعصير وبس كده. وانا بقى عملت لي برضو سندوتش كده بالخس والجبن، جبنه رومي بقى ولانشون وافانتي، وعملته برضو بالساندوتش ميكر كده بس بقى بالعيش البلدي وبس. قلت بقى عبال ما هو يتقرمش ويتحمص كده بقى في الساندوتش ميكر اعمل لي بقى كوبايه الايس كوفي بتاعتي اللي ما بعرفش اعدي يومي غير بيها. الكوبايه دي وصوت التلج اللي فيها ده بيطبطب على قلبي بصراحه. بعد كده بقى حطيت اللانش بوكس بتاعي وحطيت لي برضو بطاطس وخيار كده، وكانت خلاص بقى ليلى صحيت فلبستها ونزلتها الحضانه. بعد كده بقى روحنا على ماما. اليوم ده احنا بنقضي بقى انا واخواتي كده عند ماما، فكانت عامله لنا بقى رز ولوبيا وبط كده قضينا اليوم سوا. بعد كده بقى روحت البيت، كان في شويه حاجات بقى عايزه اعملها منهم ان انا اغسل بقى اللانش بوكسات بتاعتنا، وبعد كده اخدت الفيتامين بتاعي. بعد كده بقى صبيت لي حاجه اشربها ليلى وقعدت بقى اتفرج على المسلسل بتاعي وبس كده.